السلام عليكم كسر دوادة قيبت أفراد short speech English to Somali هذا لقو قاون English يا Somali قيبت أفراد وين مدن إن شاء الله تعالى هدية تعيد مركب كوبا دا صوب وقت شلك سبسكرايب نصار ونشر جلسة حبدا سي وقف هذه السنة عشان نسوق لنا welcome. Part 1. Yes, exactly so. Ha وسيداس. Yes, exactly so. Ha وسيداس. 32. In a way it is. In a way it is. In a way it is. سلمد أهواي. سلمد أهواي. 33. That's the point. That's the point. Arintu watas. Arintu watas. Never 34. Ever. Anything else? Marnaba weliged. Anything never else? Never ever. Wahkale? Marnaba weliged. Wahkale? 36. 35. No, it's not so. No, it's not so. Maya, sidaas maaha. Maya, sidaas maaha. 37. Is it a bit far? Is it a bit far? xoogaha ma fog tahay. xoogaha ma fog tahay. 38. Yes, it is so. Yes, it is so. Ha waa sidaas. Yes, it is so. Ha waa sidaas. 39. No, not at all. No, not at all. Maya, haba yaraatee. No, not at all. Maya, haba yaraatee. 40. It is not so. Sidaas maaha. It is not so. sidaas maaha. fadlan haddii aad inaga cusub tahay channelka subscribe inoo saar haddii aad horaan inoola joogtayna like inoo saar una sheer garee saaxiibadaada si ay ugu faa'iidaystaan casharada aan soo gelino maalin walba.